anything that happens to you as a believer, God has Jesus Christ as the food, the bread of life. A believer in the Lord Jesus Christ. Because that's the only way. That's the mechanics. How He can provide you with all the weapons. Scar tissue of the soul, reverse process, reversionism. So this is the eighth stage. If you know Christ now, if you know who He is, who and what He is, what His plan for you, then you have seen the Father. God, through His grace, has put up the Vic Balbido Evangelistic Ministry as a means in delivering His message of comfort and hope in these trying times of the world's situation. God's Word stands as the only message of hope and comfort, and it alone brings the Word of God to the world for man's eternal salvation. Here now is Evangelist Vic Balbido with some words of inspiration for believers in Christ to ponder upon. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin,
and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. Ana kay tinagong panimuyo sa imong pagka-saserdote. The option of rebound if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out, except concentration of the teaching of the Word of God. Kanimo nga dili pa magtotoo, gidapit ka, nga imong dawaton ug tuuhan si Ginoong Kristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluwas. 1 John John 3:36 nagaingon, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Acts 16:1, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom magampo kita. Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful that we live in the church age and in no other dispensation where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We now pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we are going to study today, for we ask it in Christ's name. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga nagasunod sa atong ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. O ganiya kita ning adlaw, aski atong panglawas. We are alert with a clear mind, sana atong pangisip o gipabuhi pa kita, nagaginhawa pa kita kay ang Dios ana ay tuyo sa atong kinabuhi. Kining tanan tungod lamang sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, kay ngano kining tanan grasya. Magapadayon kita sa atong gibiyaan nga gihisgutan nga bahin sa doktrina sa doble nga kastigo o hapit na kita mo manini o mo balhin usab kita aglaing pagtulunan. Well, padayon kita niining atong hilisgutan o agi o paglabas sa atong panumduman. Let's remember nga ang kinabuhi sa usa ka karnal reversionista nga magtutuo is indistinguishable from that believer who is spiritual. Di ni mo mailhan kaya ang iyang kinabuhi sa maramagyod sa usa ka dili magtutuo. Okay? Now, kining maong mga karnal, mga reversionista nga mga magtutuo, gi hulagway gani kini as enemies of the cross, mga kaaway sa cross. This kind of believers, sayon ra kini sila malingla, dali ra silang mutuo og mga mini og mga bakak. They easily believe in the lie, in lies. Now, a believer has no other source of knowing truth except the Word of God. Diba? That is why a believer needs to develop his frame of reference, because that is a requirement. Kinahanglan kini to be able to study more doctrines. Metabolize that doctrine, I mean. If a believer
mo angkon unsa ka may nung dano na iyang Kristohanong pagkinabuhi, he has to take in Bible doctrine in order to grow up spiritually. Kay kini raman ang paagi o kinigi pahimutang kinigi mugna kini sa Dios nga atong sundon. Kay beside sa iyang plano, everything is just wala gyud kahimuan, tawhanon na gyud. If a believer values therefore his Christian life, kinahanglan siya magpakaon sa iyang kalag sa pulong sa Dios aron siya makatubo espiritualmente. Kay bantay kay galibot ang mga demonyo nga mga alalay ni Satanas. Kay si Satanas man is the master liar. So kita gipahimungnuan gyud sa Dios. Diha gani sa Mateo 7:15, beware of false prophets. Kay karong panahon na midagsang kini mga bini nga mga pagtudlo, mini nga mga pagtulunan, you see, demonic, satanic doctrines. And so many Christians today nagkadaghan, nagadahom that if they are emotional, that's when they become spiritual. Wrong. Dili ka na mao ipagi nga ikaw mga spiritual tungod kay na emotional ka. It is only the feeling of the Holy Spirit that a believer becomes spiritual. Nasil-sil naman nato sa atong galamhan iyon nga mga magtotoo, di ba? Only through the feeling of the Holy Spirit that a believer becomes spiritual. Galatians 4:17-18 kanayon, human public relations, PR. Okay? Doing good so people will approve them. Mao man na ang mga kalihukan karong panahon na. Kinahanglan imong ugmaron nimo imong public relations daghan ka mga higala, dili man na mo main thing ang buot sa Dios nga ikaw masuod ngadto sa Dios o musuod ka sa mga isig ka magtotoo nga nagatubo sama kanimo sa pulong sa Dios. Nya mabuhat ka usabog, doing good so people will approve you. You see? Nga ikaw dawaton nila, they will accept you. Now, diha sa 2 Korinto 10:12, they appeal to pride. Nagadapit sila, nagaugmad sa ilang pagkamapahitason. Now, atong bantayan nga, false teachers are clever, malinglahon. Okay? Kamaon ni sila mo maniubra. Without metabolized doctrine, kung wa kay doktrina nga nituhop na diyan sa imong kalag, we don't have the ability to discern false from truth. Diba ito na yung gisgutan last time nga ang paagi nga ikaw dili malingla, malansi sa mga mini ng mga pagtudlo, mao nga imong tun-an ang kamaturan. That's the only way. Unya ako nagkanghiyatagan gani og some kind of formula nga dili ka malingla, dili ka sa mga mini karon. Una nimong pangutana, what do I believe? Or what do I believe in? Ikaduhang pangutana, why do I believe it? Nganong gatuo man ko niya na. Ikatulo, where is it found in the Bible or in the Word of God? Mao ni tulo nga imong gamiton nga dili ka malingla. Unsa akong ituon? Una, nganong ituo man ako niya na. Duha, ikatulo, man na makiti unsa may magasuportar nga kamatuoran diya sa pulong sa Dios. Di ka malingla. O padayon ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao ka na ang kamatuoran. Nga mao ka na maggiya kanimo, hatag kanimo katakos sa pag-ila
unsay mini ug unsay tinuod o matuod. Okay? Now, mangutan ako nimo, who are the false teachers? Kinsa man yung mga mini nga mga magtutudlo? Ibaw ka kinsa? Mga magtutuo ra ba? Bantay. Mga magtutuo, they are believers. They are sa verse 7, always studying, but even then, they can never learn. Di akin na sa 2 Timoteo 3. Always studying, but even then, they can never learn. Di mo sila ka, ibaw ka, ako kang hatagan o giya nini nga. Dili ka maka kita o dili ka maka katon sa kamatuoran kung ang imong pagtuon sa pulong sa Dios tinawhanon. Ang pasabot kay ang tinawhanon imong kaugalingon nga pagi nga tuon-tuon ka, nagbasa-basa ka sa Biblia, apan why Espiritu Santo mo ka na Yahweh ning tanan. 2 Timoteo 3 versikulo 7. Okay? Yaingon diha, always studying, but even then they can never learn. They have the form of godliness, but denies the knowledge thereof. Okay? Now, okay. Di sa nato na tukpilon pag-ayo. Ato laning ipadayon na itong paghisgot nini. There are 3 things that can ruin a spiritual life. Number 1, repression. Number 2, spiritual denial. The believer cannot see his fault. He denies it. And then number 3, projection. Falsely attributes his sins to others. Iya bang i-project? Iya bang ipahid? Okay? So ang una, ginuntag repression, kadua spiritual denial, o ikatulo projection. What a believer prioritizes in life is what runs his life. Gusto? Now, ato lang singit ang prinsipyo. What a believer prioritizes in life is what runs his life. Okay? Unsa gani ang iyang pasiyon na siyang kinabuhi, mao kanay nagadumala sa iyang kinabuhi. Natural. Kunya, kinahanglan nga atong hinumluman kadtong mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanatong mga magtutuo, like the portfolio of invisible assets. Ang kining portfolio of invisible assets, everything is in there inside. These assets, kining mga kasangkapan o mga yes, we can call it kasangkapan, mga assets, mga kaayuhan, are indispensable to every believer for them to be able to fulfill sa plano sa Diyos sa ilang kinabuhi. O sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, di man natuusab ang pulong sa Diyos diya sa Roma 10:17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Mao lagi nga magtuon ta sa pulong sa Diyos, pinagi sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato aron siya makatudlo sa iyang kamatuoran kanato, og ang atong pagtuo maanam-anam kining ugmad diha sumala sa Roma 10:17. Sa atong pagpadayon sa pagtuon, maugmad kini atong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Now, every disaster, adversity is a warning from God. Na gani mga disaster, mga tragedy, mga adversity, dangat sa atong kinabuhi, kana nagpasabot nga na ay pasidaan, pahimangno gikan sa Dios. Diha sa 1 Thessalonians 5:19, nagasulti diha og quenching the Holy Spirit. Ang kining quenching, mura ba og kanang kaya ang usa grieving man, kini quenching, pagpaong. Mura ba og gituok nimo ang Espiritu Santo, dili na siya makalihok. You see? Dili na siya makalihok. Ang buong pasabot, dili na siya
padayon sa paglihok sa iyang papel, sa iyang function. Siya unsay function sa Espiritu Santo? Revealer of truth, teacher of truth. So imong gituok ba? Ato lang ng ingnon niya na, just to make it clear, quenching the Holy Spirit. Diya sa 2 Timoteo 3:7, applies always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Kay, unsa, ang iyang gidawat o sa iyang pagtuon, pinaagi mo lagi sa tinawhanon ang iyang pagtuon, ang iyang magkatunan na hug lang ka na og academic knowledge only. Hinumdum ka niya itong Greek word, gnosis, Gnosis, gnosis. Mo ka na ang academic knowledge. Di na mag-pause sa espirituano na itong pagkinabuhi, ingon ka magtutuo. Kuha ka na kapuslanan. Kaya nahug lang mga tinawhanon. You see? I hope you learned this. Nasabta ni mo kini. Sa ato pa, sa laptop nga pagkasulti, wa ka na ipikto sa atong espirituanong pagkinabuhi. Gusto? Now, inumdum ka man nga, ang definition sa Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it demands a supernatural way of execution. You see? Kaya itong gibuhat, pagtuon sa pulong sa Diyos, andaw-andaw, supernatural way kini sa alang sa kalibutan, di ba? Mao na ang kalibutan kasi gara mo yung grabe na po ng inyo adlaw-adlaw mga buang magyabuana. You see? Unsa may but pasabot yan. Ang ilang pagtanaw nga dili kasagaran ang imong pag-execute sa plano sa Dios. Dili kasagaran. Okay? Unusual, supernatural, labaw pa sa ordinaryo. Kaya mo man ka yun. Ang definition diha sa pulong sa Diyos. So, okay. Kinibang baliktad niya itong quenching the Holy Spirit, pagpaong nimo sa Espiritu Santo, pagtuok nimo nga dili na makalihok ang Espiritu Santo sa iyang function nga na kanimo. Suppressing the Holy Spirit is resisting the Holy Spirit. Ang iyong pag-suppress, ang iyong pagduot. You see? What's important is, unsay imong mahinungdanon mo, nga we apply doctrine to experience. Atong gamiton ang pulong sa Dios ngadto sa atong kasinatian. Not experience applied to doctrine. Dili ang bali. You see? So atong malikon, we apply doctrine to experience, not experience applied to doctrine. Doctrine should be metabolized in order to apply that kind of doctrine to your life. You see? Well, okay, can you metabolize? Okay, doctrine should be metabolized. So, pasabot. Pero metabolize, ato na lang lakturon kini sa pahulagway kanimo. Ang usa ka magtuon sa pulong sa Dios, okay? Through his right pastor teacher who has the gift to teach. Okay, minaw siya adlaw-adlaw o niya nagatubo na siya. Okay. Naipanahon nga usay malagi nga nato nga naman lagi tay kinaiyang magasasala. Sige tagtuon ang pandiay nahug og mga tinawhanon ng atong pagtuon. Kay unsa may pasabot samtang ikaw naminaw sa gitudlo sa pagtudlo wa man nimo tuuhi ang imong nakatunan sa gitudlo. Naminaw lang ka. Mo naging learning without studying without learning. Mahugra ka na diha. Og learning but never able to come to the knowledge of the truth. You know, daghan kayo. Mo na delikado magtuon gani sa pulong sa Dios ug way Espiritu Santong magalihok sa imong kinabuhi, then nahog ka na sa tinawhanon, academic knowledge. Way kapuslanan ka na sa imong Kristuhanong pagkinabuhi. So therefore, kinahanglan nga imong tuuhan ang gitudlo.
Okay? Imong dawaton ka na, imong sagupon ka na, o imo ka ng hangpon, antod nga mahimo ka ng bahin na sa imong kalag. That is how to metabolize. Ato na rin gilaktod ba? Pag-explain mo ang metabolization of Bible doctrine. Pagtuo, okay? Humanin mo tuuhin na, ang Espiritu Santo na mo lihok tanan, sa pagbalhin na nganto sa tuo nga bahin sa imong utok. Okay? Kung mahimo na ka na diha nga mahamutang dito sa launching pad, ngayon mo magamit na sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Remember, the Holy Spirit only can move in your life when you allow Him. Okay? So, ikinanglan gyapon ang imong kabubuton kung imong tugutan ang Espiritu Santo. Naghuwat man lang gud ang Espiritu Santo kanato. Napaliho ko nato sa itong kinabuhi. You see, that's being positive. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench the Holy Spirit. Manibot pasabot diha. Ang quench diha is to suppress, gituok sa Visayan. Again, the Holy Spirit can only move in our life when we enter the divine dynasphere, operational, through, unsa man, rebound. Ang imong pagpauntol, pabalik, ganito sa soon, sa imong puloy-anan nga may gahom sa Dios. Without rebound, okay? Kung why pagkumpisal, paghingalan sa imong sala, pagsugid, God is going to punish us. No na. Kastiguhon ta. No man ta mutsunod. Okay? What's the purpose He punishes us? Only to warn and straighten us up so we go back to the operational divine dynasphere unya padayon tas pagtubo. You see? Ang kastiguhon ta to warn us pag kanang sa may warn sa Binisaya basta pag warn maglisod ako sa pagbinisaya niya na. Okay, so we are punished by God when we make our own rules. Kaya nagtuman naman tag himo-himo sa atong balaod yan, atong rule. Example, in basketball game, you see? Kung ikaw hilig nga ng maong paugnat sa kusog, basketball, din makita nimo nga kadtong mga players diha kung out of bounds sila o wa sila magsunod sa rule, then pituhan sila sa referee. Kung ang kinabuhing Kristohanon, pituhan puntas sa Dios kung out of bounds nita. Wa ta magtunong sa pagsunod sa rule. Galatians 5:16-18. But I say, walk by the Spirit, so you'll not walk in the flesh. You see? Verse 17, it says, for the flesh. Unsa man ang flesh? Old sin nature. Now, these verses, kining mga bersikuloha, show us the battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Naman we away. Away kining managinganlan o kanang angelic conflict. Well, it is a battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Puro sa ba sila niya sa sword nato sa itong lawas. Gusto? Niya nang higayon yung mong gidawat sa Kristo, yung mong manluwas, ang Espiritu Santo mo puyo sa imong lawas. Gusto? Okay. Now, diha sa imong lawas pod, sukan sa imong pagkatao, yadtog yung higayon yung may uha ka, diha na hintapot na ng old sin nature ka ng flesh, ka ng unod, na'y gitawag na ito kinaiyang makasasala. So, naiaway, ikaw na sa taliwa, ikaw mo'y pahimo og desisyon kinsay imong padumalahon sa imong kinabuhi. Ang Espiritu Santo ba? O ang kinaiyang makasasala ba? Nasayod na kita, kung kita kanusa man ito madumalahan sa kinaiyang makasasala,
ko na atay gitinir, na atay gihambin, gitaguan ng mga sala sa atong kalang. Wa na to nahinganli, wa na to na ikumpisal sa Dios. So, ang mudumala sa atong kinabuhi, mao ang kinaiyang makasasala. Sige, to na itong kinaiyang makasasala. Ala, pagpagkasa, buhan la. Andar na siya. Sige, ala, lunang diha sa mga kasalanan. Mao na yung magatuod na to, mao na yung magapaunsa. Mao na yung magatuknod ka na to sa pagka-alaot sa atong espirituhan ng pagkinabuhi. Bisan pa din sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan, alaot miserable. You see? Mao na daghang mga pildiro ng mga magtotoo tungod yan. Apan kung imong tugutan ng Espiritu Santo, unsa man imong pagtugot sa Espiritu Santo? Paghingalan, pag-angkon, pagkumpisal, pagsugid sa imong mga sala. Kadtong tanang sala imong nabuhat. Apil na kadtong makalimtan imo. Kung tinuod gigi mong kalimtan. Tingali ang uban po mo kukalimot lang, pero tinir-tinir lang sa mong sala. Ang panambot pasambot, kung kadto mong nahinumduman, unya din na mo hinumduman ang uban, then kadtong wa ni mo mahinumdumi, i-apil ka na upa sa Dios. Mao na ang prinsipyo diya sa 1 John 1:9. Okay? So, diha-diha, sa imong pagsugid, paghingalan, kumpisal, then the Holy Spirit takes over, takes control sa imong kinabuhi, o wa na luna ang kinaiyang makasasala. Kinaiyang makasasala. Wa na siya luna. Kaya Espiritu Santo na may nagadumala nimo. Okay? So that is in sync with the plan of God, in sync with the timing of God. Okay? I hope you get the point I'm trying to stress din here. So, kining Galacia 5:16 nga to 18, mo nga mga bersikulo nga nagpakita kanato nga nay away tali sa Espiritu Santo o sa kinaiyang makasasala. It shows further that either one of the two wants to control us. You see? The Holy Spirit is the personal agent who guides us believers. Without Him, we will walk in the flesh. Di nilang muna kita kutubo ato kining ipadayon. Ayaw kalimot sa pagsunod ng atong daily Bible study din ni Obo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, o nagapasalamat gihapon kita kanimo sa imong pagsalmot, pag-apil nini o pamasin nga kita makakutlo, makapupo o mga pagtulunan nga sarang na magamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here today, with your eyes closed to assure you of privacy, and kay kapilian right now of making the greatest decision of life, ang desisyon that will bring you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, and that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. That's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else.
sa pagtubag niya itong pangutana, Sirs, what must I do to be saved? Ang tubag ni believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.